Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Japo bado kama mshahara kidogo, rizika na kidogo yako. Kupitia rushwa tapitisha adui, kupitia rushwa tauisha wenzako. Karibu wapenzi wasikilizaji wetu maeneo yote ambao mnatufuata vema ili kuweza kufuata kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho kimeenda kuandaliwa na kutayarishwa kwenu nayo muungano wa redio za kijamii za humu tarafani Fizi, mkiwemo redio Amani FM ya hapo Malinde, redio Ebala ya hapa kijijini Misisi, redio Kivu Baraka na redio Muungano ya hapo Fizi, ikiwa ni makao makuu mwa tarafa la Fizi. Kipindi ambacho kinaenda kusindikizwa kiufundi nalo Catholic Media Council, ikizaminiwa kifedha nalo shirika la kimataifa STEM Van Africa. Leo nitapata fursa nzuri ya kuweza kuzungumzia kuhusu malalamiko ya raia wa Misisi na tarafa la Fizi kwa ujumla dhidi ya ulipaji kodi au ushuru wakati huu mgumu wa kivita. Mwandalizi wa kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Masemo Balole Valentin, ambapo nitaenda kuhojiana nao baadhi ya wakuu viongozi wa kiserikali. Watapata fursa nzuri ya kuweza kuzungumzia umuhimu ya kuweza kulipa kodi, ingawa tuko katika hali ngumu ya kivita. Raia anawajibika kuweza kulipa kodi yake, ndivyo walivyozungumza, na vile vile tutaenda kuhojiana nao baadhi ya wachuuzi wakiweza kuonesha magumu yao wakati huu wa kivita. Hata hivyo, hatukutokea hapo, tumepata fursa nzuri ya kuweza kumwalika kiongozi au coordinator wa shirika la raia katika tarafa la Fizi, hususan ndani ya sekta ya Nganja, Bwana Dunia Floribert. Atapata fursa nzuri ya kuweza kuonesha ikiwa ni muhimu kulipa kodi wakati huu mgumu wa kivita, au ikiwa hakuna umuhimu, basi utayasikia mengi katika huku nikikufahamisha kwamba kipindi hiki kina malengo ya kuweza kupiganisha ushuru au kodi bandia ambazo zinazolipishwa na wafanyakazi mbalimbali wa kiserikali, na kuweza kumuhimiza mwananchi kujua umuhimu ya kulipa kodi. Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Japo bado kama mshahara kidogo, rizika na kidogo yako. Kupitia rushwa Jambo baba. Jambo sana ndugu mtangazaji. Ndio, naona wewe uko mchuuzi wa mambo mbalimbali hii boutique ya kwako. Kunaweza kuwa umuhimu gani ya kuweza kulipa impo mwa hii kipindi ambacho tuko tunaishi ndani? Ndugu mtangazaji, kwanza niseme shukrani kwa wewe kufika hapa kwa kutuoji sisi ambao ni wafanyabiashara. Neno kubwa ni kwamba ninataka nishindikize wale wenzetu wote ambao wako nasema kama tulipe tusilipe. Ninakumbusha kama kulipa ndiyo ni haki ya kila mfanyabiashara. Ni haki ya kila mfanyabiashara, ila tunapaswa tuchunguze ni muda gani na wakati gani ambao unafaa sisi kulipa. Sisi hatukatali kulipa tozo wala tax za leta, lakini kulingana na kazi ya ile pesa kwenye inaendaka ingia, mahali ambapo wanawekea zile pesa zetu tunatoshaka hapatumike. Na nikisema hivyo ninaona banki zetu zote Bukavu, Uvira na mahali pengine ambapo kuko mavita, hakuna banki yenye kutumika. Sasa je, ile pesa tunapozitoa zinaenda wapi? Tungehitaji watu wa maservise watuambie zile pesa zinaenda wapi, na zile pesa zitahifadhiwa namna gani, na zile pesa kama ni mataxe nationale zitafikia gouvernement nationale namna gani, osilontake hakuna mabanke zeziko zinatumika. Kumbe onyo ingelikuwa ya kuwa wale wenzetu wa taxateur wenye wana koleksionele mataxe za leta, sisi tuko hapa hatuhame, ila tungesijere kama batu waache kwanza. Kwa hii wakati batu waache kwanza, tuangalie pamoja inchi kwenye itatubeba, na kama usalama unarudi tutalipa. Lakini kwa sasa hivi vraiment ni unyanyasaji, tena tunarudilia ni unyanyasaji wa ngambo yenye ko organize en soi. Uogopi kama wakati yenye
inchi itakuwa mzuri, batakulipisha ile miezi yote yenyewe wakulipaka. Ikikuwa ni miezi 8 utaenda kulipishiwa nayo, mtaanza kulipa kusudi usikie kujikuta unaingiza miezi ya mingi bila kuchangia kulipa pesa za serikali. Ndugu mtangazaji, nawaza kama swali hilo ni nzuri sana. Mimi kama vile mfanyabiashara siwezi nikaogopa kamwe, maana heri zile pesa zibakie ndani mwangu kuliko zile pesa kwenda mumikono ya wengine watu ambao watazikula, maana wanasema kipe male pe doublema. Leo hakuna, kama tuseme basi vita ikikamata turnire ingine ifike hapa kwenye tuko tunachuuza, unaamini wale watu wataenda wapi? Watakamata zile pesa wanaenda nazo, na wakati wanaenda nazo wanaibia nani? Wananiibia mimi, wanaibia pia na serikali. Kwa hiyo tungehitaji watulie kwanza, waangalie namna gani mambo ya nchi itaenda. Kama ni kulipa, tutalipa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilitangaza kuongezea bapolisie na basoda na bafanyakazi, haswa bapolisie na basoda mishahara. Na huku DGI tunakamata kaya DGI njoo yenyewe inahusika kulipa wale watu. Amoni kama amulipi wale wa jeshi ama polisi hawataongezewa mishahara. Ndugu mtangazaji, ninajua kama tunakuwa na vikundi mbalimbali ya majeshi, na leo jeshi lenye linasimama imara ni jeshi la wazalendo. Na mahali popote ambapo tunapatikana katika biashara, tunaona hapa na kuonyesha majeto, tunakuwa na jeto. Sawa, tunakuwa na jeto ambao kila mwananchi iko anatoa kwa kuchangia ile yenye tunaita effort de guerre. Sisi raia hatungepashwa toa ile, ni serikali ndiyo ingepashwa toa ile ma effort de guerre. Lakini kwa sababu tunaona kama askari zetu wanaachiliwa, ndio sababu sisi tunatoa zile effort de guerre. D'ailleurs, kuserikali yenye inasimama na kuonea wafanyabiashara huruma, wangepashwa ona au wafanyabiashara wanatoa biashara wapi, na kama biashara havipatikane wanaishi namuna gani? Leo benki zote hazitumike, ile pesa wanaichunga namuna gani? Na kama wanaichunga ili iuze nini? Na ile empo inakuwaka inalipiwa kulingana na kazi zenye zinafanyika. Sasa hivi tunaona kama kwa leo hatuna kazi, unashinda muduka kubwa kama na hili, unashindwa kupata hata 20,000 francs, 30,000 francs. Kisha na tunalipa ile ingine misaada ya wenzetu wazalendo. Unakuta kama sisi wafanya biashara tuko ndio tunapondekana, lakini tunalipa maana serikali haiwalipe, na ni haki sisi kuwasutenir juu tutafute amani ya kudumu katika nchi yetu, na tunawaomba waendelee. Pia tunaomba wale waaskari wengine ambao bado hawaja kuwa na mkondo wa adui waendelee kushikamana na wale wenzetu ambao wanapigania nchi, na serikali pia tunaikumbusha vile vile kama inakuwa na jukumu ya kutusaidia, itusaidie na hii vita ipatie serikali funzo. Tuseme kama hapa Misisi kungelikuwa benki, hatuya kuwa muvita, na ile benki ingekuwa active peut-être, na pesa zetu zingekuwa zinaenda pale, zinafika directement mu trésor public, na ile pesa inafika hapa. Lakini étant donné benki zote ziko centralisé tu muma capitale provinciale, unakuta wakati kule kuna buskile tayari uchumi wa nchi yote inakufa. Kumbe ni okazio baone kupitia hii ikue funzo. Kila mahali ambapo kunakuwa centre commercial bangekuwa kameme na organisation bapatie benki. Tunaonaka nchi nyingine, ukienda hata Burundi hapa, mkoa wa Chibitoki, Rugombo, ni mingine yenye haifikie hii Misisi, lakini unakuta kuna benki hata 3, 4, 5. Na ile ndio maendeleo ya nchi na ndio maendeleo ya sisi raia. Okay, msikilizaji mpenzi, nimepata fursa nzuri ya kuweza kutembelea kazi mbalimbali, na hivi tumeenda kukutana na mfanyabiashara mmoja ambaye ataenda kujitambulisha mbele ya radio yako na kutuambia kulipa kodi ni halali, na kama kulipa kodi ni halali
ya kiserikali. Wakati huu wa vita ambavyo inazungumziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itakuwa namna gani kwao kama vile wachuuzi? Jambo kijana. Jambo sana mtangazaji mpendwa, mimi naitwa kwa jina la Marius Pataul Tresor, na furaha kubwa sana kwa kusema kwa hii radio. Kwa upande wangu mimi naona kama sio halali, sababu ukiangalia kwa siku za leo tuko matatizo. Watu wengi wana shida na kuona watu wanakuja kulombewa kodi na hawana kitu, hiyo ni magumu sana. Na ukiangalia siku za leo tuko muhali za vita, na watu wanajiuliza sasa, sisi tutalipa kodi, hiyo pesa itaenda wapi? Wanani watazipokea? Sababu ukiangalia province yetu ya Sud Kivu hakuna waongozi waliote walienda. Sasa tunajiuliza sisi wafanya biashara, ile pesa yote itaenda mu mikono ya nani? Njo kwa hiyo tuko tunajiuliza sisi wafanya biashara, tunaweza kusema ya kwamba waache kulomba kodi, sababu hiyo kodi hatujui kwenye iko inaenda. Province hiyo natudirige, tulisikia tu kama gouvernorat provisoire ilikuwa installé pale Uvira. Tunaona tu vice gouverneur njoko pale kwa tumika ad interim, na maire de la ville iko pale Uvira adjoint titulaire bote abiko. Sasa tuko tunajiuliza kwa sasa atujue nani njoko napokea hizo pesa. Kwa hiyo tunasikiliza tena ingine kitu ke wa mwalimu wafanya kazi watakuwa napokelea kwenye telefoni. Sasa ujiulize, wale wanapokelea kwenye telefoni, sisi hizo pesa kwa zenye wanatulomba huku tutazipatia nani? Pourtant ukiangalia vizuri hizo pesa wanalomba wanapokeza wafanya kazi wanazipokelea kusimu. Hapa tumepata wamoja wamekuja kufanya fish ili wapokelee kwenye telefoni, wametia jina zao, wametia namba za telefoni za Vodacom ili wapokee hizo pesa. Sasa sisi tunajiuliza kwa maswali, namna gani watakuja kulomba kodi na wao wanapewa fedha kupitia simu ya mtandao? Ndio kwa maswali tuko tunajiuliza hiyo. Yaani sasa hivi unaweza toa ombi yako gani kwa viongozi wa province ya Sud Kivu ambao wako natumika sasa? Mimi ombi langu ni hili, kwa viongozi wenye wako kwa sasa, watuoneshe vitu yote wazi, watuoneshe jinsi tunaweza kufanya, sababu mimi siwezi sema nitoe kodi na sijui kwenye zile pesa zitaenda. Nomenclature gani tuko tunatumikia hatuyaione. Tunapana franga na hiyo franga inaenda mu mifuko ya wengine, sisi tunalumia. Hiyo haiko vizuri. Utakosa effectivement jina ya kuzipatia zile pesa. Ndio kwa maana tulisema sisi hatuwezi toa hata shilingi moja, pesa zitaenda mu kanali fulani, kwa sababu tunaona kadekwa itumiki. Sasa utenda pana pesa mu mifuko ya wengine. Sasa wao wavimbe tumbu, sisi tubaki tuko tunasufrir. Et pourtant ukiangalia vizuri wana journalist, pesa azizunguke mu mikono za watu wanateseka sana, watu wanakula kwa shida. Ukiangalia tunaishi kwa taux du jour. Sasa hii kuishi kwa taux du jour, kisha unakamata pesa wewe unaenda izipatia mwenzako, anazitia kwenye mfuko yake, anavimba tumbu, wewe unabaki huko unateseka. Sasa kwa hiyo sisi tunaomba wa viongozi wajiangalie vizuri na waangalie namna gani wanaweza kusaidia raia ya chini, ili naye asentir kama iko anaishi kwa hii wakati wa vita. Waikamate au sérieux parce que population iko na sufrir, na waifanye kwa haraka, sababu kama waifanye kwa haraka tutaendelea na sufrir na social haitaonekana kwa maisha ya watu. Asante sana. Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Japo bado kama mshahara kidogo, rizika na kidogo yako. Kupitia rushwa utapitisha adui, kupitia rushwa utauisha wenzako, kupitia rushwa utapoteza vya kwako, kupitia rushwa utapoteza na wako. Acha rushwa, acha rushwa. Mpenzi msikilizaji, ndio mkuu kiongozi, nafikiria kwamba unatoka kusikiliza wachuuzi au wawili ambao wanatoka kuongea kuhusiana na gisi ya kuweza kulipa tax. Wanasema kwamba wao kama vile wakongomani wako na wajibu ya kuweza kulipa tax kama kawaida, lakini wakati huu wa vita ni vigumu sana kuweza kulipa hiyo tax kwa sababu mbalimbali. Baliweza kuevokea sababu ya kwanza na kusema kwamba kwanza benki hazitumiki.
ukianzia Bukavu, Uvira ni vya hivyo hivyo, Baraka hivyo hivyo, benki hazitumiki vizuri. Wanaona kwamba ama wanahofia ya kwamba pesa zao zitakuliwa na ba agent de l'etat na zitafika nafasi ambayo inastahili kufika. Na ya pili, wanaivokeka kusema kwamba gari za wafanyabiashara hazifiki ku destination na biashara havionekani. Bataanza kulipa taksi namna gani wakati ambapo biashara havionekani? Lakini wanakubali kutoa effort de guerre kwa sababu tuko kipindi cha vita, lakini taksi wanasema kwamba hawatalipa. Sijui kwamba wanasema nini. Lakini mbele ya yote utaenda kujitambulisha mbele ya wasikilizaji wetu ambao watatufuata humu tarafani Fizi. Karibu mara tena mkuu kiongozi. Kwa majina naitwa Jean Leo, ndio jina yangu. Mimi ndio representant wa service ya emploi et travail mu secteur ya Nganja. Na waza kama naweza ambia kwanza ba agent de l'etat bayue kama serikali iko na tuko na viongozi yote ya kuenea. Donc Kinshasa tuko na representativité yote enenea na niveau provincial bote banenea. Tuko na gouverneur na vice gouverneur. Na kinye naweza sema ninainvite kwanza ba agent de l'etat bazipatie kwanza moyo ya kufika kwa mabiro na kuanza tumika makazi za leta na kuanza tumika kazi za leta kama kawaida gisi ipasavyo. Na ya pili, mimi ndo nahusika na ba personnel, donc ministère ya emploi na travail ndio inaangalia bafanyakazi bote na ba leta na benye beko natumikishwa mu makazi mbalimbali. Kinyi naweza penda kusema kwa raia ya Misisi na kando ya Misisi ni kusema ya kwamba wasizanie kama serikali haipo. Serikali iko na inaendelea kufanya kazi zake. Kumbe ninachowaomba ni kuendelea kufanya kawaida yetu ile ya kulipa mataksi. Juu ya nini mimi nasema hivi? Tunayua muleta tuko na mabanke za mingi. Uvira tuko na Tembe iko pale iko natumika, Baraka tuko na Kadeko. Na kama tulipe taksi na tulipe kodi ile impo, nawaza sijue province yetu kadiri kisa itaendelea. Kama tuko tunalipa, ninawaza ile makuta itasaidia serikali yetu kupambanisha adui na kufanya makazi zingine mbalimbali. Tukiangalia kama kusema kamba ya kwamba adui anakamata Bukavu, anakamata ni chef liye ya province. Akamate Mwenga, akamate Uvira, akamate Fizi na kando ya zile territoire hazikamate. Na ile haipeshe tupatishia siye uzuni ya kusema kama serikali haipo tena. Hapana. Tuko na ministre, premier ministre tuko na iko Kinshasa. Madame son excellence Samimwa Jidite Turuka iko kule ana representer gouvernement leo na iko natumika. Sidi Kivu tuko na gouverneur titulaire na vice gouverneur. Bale ndio banaweza kuwa na moyo kusema kama taxi zilipiwe na zisilipiwe. Bakisema zisilipiwe wala zilipiwe, pale ndio tunaweza sema no. Premier ministre alisema taxes zisilipiwe mu étendue nationale ya République. Uswate gouverneur alisema Sud Kivu kusilipiwe taxi. Na kama bale hayasema hakuna budi ya kusema kama taxi ya leta isilipiwe, hapana. Ile ni mubaya. Na wakati uko na contribute kutokulipa taxi ya leta, na wewe tutakuweka pa nafasi ya ule muhalifu ambaye anakamata chef ya province yetu ya Sud Kivu, Bukavu, donc AFC na M23. Tutakuweka na wewe kama wale watu. Kwa kumalizia, niko napenda kuambia raia kama serikali yetu ya nchi ya Kongo iliongeza mishahara ya jeshi la taifa na askari polisi wa taifa. Na mnajua kule zile franga zinatokaka wapi? Ni ile mataksi ambayo mnalipaka, zile franga zikishangia mfuko ya serikali na ndo zile wanaongezeaka vitengo ambazo vinatuchunga sisi kwa kulinda usalama wetu na mipaka ya nchi yetu ya Kongo. Kulingana malalamiko ya raia wanaonesha kwamba Kadeko haitumiki, Uvira banki zote zinafungwa na hizo pesa wanaonesha kwamba zitakuwa zinaenda nafasi gani? Sawa, nashukuru ndugu journaliste. Nilisema kama mimi ndio natumamia kitengo ya emploi. Donc kazi zote mu province ya Sud Kivu, hususa Uvira kuja Fizi, kazi zote zinatumikwa kama kawaida. Uvira banke ya Tembe iko wazi na wako wanawashinda kumanani, wanashinda pale kazi yao. Na Baraka Kadeko iko pale. Tukisema kama Uvira ni mbali, Kadeko iko Baraka, ile ni banki ya leta ambayo leta inajua. Mimi nawaza ile kidogo yenyewe atalipa itakuwa inaingia pale Baraka na ule wa Uvira analipia pale Uvira. Juu zisaidie serikali ambayo tunayo leo.
kwa magumu ambayo tunayo. Tunajua magumu ambayo tunayo. Unasikia serikali haiwezi shifranga ya michango ya kila mtu yuko anachanga hivi tusaidie serikali. Hapana, ni zile taxi ndio ambazo zinasaidia serikali yetu ya nchi ya Kongo. Mimi nawaza ni hilo. Asante. Ndio, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Okay, msikilizaji mpenzi, na sasa hivi tutaenda kuzungumza naye mkuu kiongozi wa environment, naye tusikie maoni yake itakuwa namna gani. Acha tumsikilize mara tena. Okay, mpenzi msikilizaji, radio yako, tuko ndani ya ofisi ya environment. Tumekuja kuonana na mkuu kiongozi wa mbaya na usika na mazingira. Ataenda kutupatia kwa urefu ama kwa ufupi, alafu baadaye atatuambia je ya kwamba wataendelea kulipisha taksi kama kawaida, haswa wakati huu mgumu ambao tunaishi. Atatupatia mafasirio zaidi kusudi ya kuweza kujua namna nchi inavyoendelea. Jambo mkuu kiongozi. Jambo bwana mwandishi, mimi naitwa kwa jina la Simplice Mwilambwekaji Bawangoi. Ndio. Kwa siku ya leo tulikutana na baagent mbalimbali wa environnement pamoja na viongozi mbalimbali wa FEC menajili ya kuweza kuidentifie mabotike na makazi mbalimbali. Ilikuwa ni katika malengo gani mnafanya hiyo kazi? Ndio bwana mwandishi, nashukuru sana. Unajua kama kitengo ketu kia environnement ni kitengo kirefu sana, au mfrançais wanaita c'est un service qui est vraiment élastique par rapport à ma service ingine. Nika procéder kwa ile. Sasa wakati hii identification ingepasha anza kuanzia mwezi wa kwanza le 1er janvier au bien le 15 janvier plutôt, juu batu watoke kwanza mafeti. Lakini bovu abati wakati nitoka Bukavu tulikuwa tunapewa ingine ma instruction na ingine ma papier ma identification ma établissement biko ya mingi tu mbiro. Hii hali ya hewa ikachafuka. Hali ya hewa ilichafuka kweli ya nchi, hali ya hewa ya nchi ikachafuka. Na wakati hali ya nchi inachafuka, watu wanakalaka kwanza kimya kuangalia namna gani situation sécuritaire iko naendelea. Ni kweli kusudi ya kudefendre aussi raia. Sasa ile situation sécuritaire wakati niliona vile nikaona kwanza nijibloke. Lakini aussi malgré nijibloke ilikuwa ni muile muda kidogo. Bo Mungu akasaidia vile hali iko naenda siku kwa siku, na hali iko naenda inajiameliore pole pole jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc ni kitu ya kuomba Mungu, sie bote ba Kongomani tuombe Mungu, tuangalie hali ya hewa iendelee kuwa mzuri kusudi Kongo yetu iendelee makazi kama kawaida na batu baendelee maaktivite yao kama kawaida. Lakini sasa nikasema no, nikatembea ma structure mingi, savle ma restaurant, manganda, meme ma boutique ingine fasi ingine mambela boutique, buchafu iko mingi sana bwana mwandishi. Na mazingira leo kama haiko mzuri, batu wanakosa samani, batu wanapata magonjwa ya vile. Na watu nipenda nikwambie kama watu nafaa wajue wote kama licho ya kwanza, vision ya kwanza ya service environnement ni mazingira kuwa bora. Malgré que tuko na hali ya hewa insécurité iko, hatuwezi kuachilia mazingira endelee kuchafuka, sababu ni danger ku population ya Misisi wala ku danger population ya Kongo, wananchi wa Kongo. Ndio maana nilisema malgré que atuanze bia mataxi, parce que si bia mataxi tuko kule zaidi, tuko kubitu benye biko plus technique ke bile bia mataxi. Malgré que nchi ya kwa mzuri, sita kuachilia ile uchafu endelee kukua manganda. Fasi ya watu wanaenda kufanya rafraîchissement, fasi ya watu wanaenda kuweka vizuri juu apumue vizuri. Deuxième catégorie kuko mataxi iko lié. Ya deuxième catégorie ndio manaita taxi ya province. Lakini aussi ile installation, ndio nisema installation, le contrôle et assainissement sur les activités privées. Inakamata première catégorie na deuxième catégorie. Ndio nikatuma watu wakaanza enda na ile mafishi. Kipande kipunde kidogo feke kanita. Kasema ndio ile mafishi tunayua environnement c'est technique. Sababu ile mafishi tunadeliver le fiche, mtu analipa kwanza kuko ka prime ka ile fiche. Haiko taxe, ile fiche haiko taxe ya leta. Yani ile fiche sio taxe ya leta kama vile watu wengine waijua, na kale ka prime walipa aingie mu compte bancaire ya leta. Ndio bwana mwandishi, aingie mu compte bancaire ya leta. C'est dans le cadre technique. Donc kale ka franga ka ile fiche
njo kanasaidia biro kuuza mabike kaprime na wale baja benye beko wanaenda kutere nabo baangalie si batapata hata kachakula na ce sont des imprimés de valeur, sababu papier moja hapa ni 2000 francs kuandikisha, na ile photocopie moja kutosha kunani kule nako ni 1000 francs. Unaona kale ka dépense njo feke kanita akasema no, kumbe hivi munatuma baja juu ya ile fiche. Nilikuwa naona hivi au tena na kazi mbili alafa uende unafanya ile contrôle sanitaire na kazi ya identification. Kwa hiyo utusaidie, tunaomba atukatale kama utaendelesha kazi. Tunaomba kwa hii muda kwanza utusaidie kwanza kwa ile mafishi ile contrôle sanitaire wachi. Sawa? Tuingie kwanza identification. Tujue nombre ya basijeti. Ndio kazi. Sababu hauwezi kufanya kazi bila kujua nombre ya basijeti. Hauyo nani ya combien activité ngapi commerciale iko. Sasa utafanya rapport na nini? Baka niunga mkono na mimi kawaunga mkono. Kukadri ya kusaidia population, nikamwambia baja ile fiche kwanza tusimamishe, tuingie kwanza identification. Sababu kwa ile fiche wakati banakutanisha huko na etablissement yako haiko sawa. Kuko avis favorable na défavorable. Bakiandika défavorable, c'est-à-dire bana constater déjà infraction. Na chini ile fiche kuko fasi ya infraction banaita amende transactionnelle. Kama ni ya province inakuwa verse ku province na bala kuandika yo pale na kuna bakia sushi. Kama ni ya niveau ya trésor public unaenda verse ku trésor public wala DG rati. Unasikia? Nikastope. Nikawasikia ku kadri ya kusaidia raia nikabasikia. Ndio tukasema baingie na identification. Ile identification haiko taxe ya l'État. Sawa gisi ulifika ku bureau na niuliza na kuonesha na malo. Mais c'est prévu par la loi. Unasikia? C'est prévu par la loi. Mais haiko asema inapasha kuwa taxable. Lakini pamoja na fege kunililia mwa ile fiche, mwa ile contrôle sanitaire, pamoja na sisi wote kukaa pamoja kusema no, kweli hawezi kutumika bila ile identification. Tukasikizana kakitu kadogo tu sa vile maji ya wale baja kwenda mutere, banapata mai na kusaidia juu ya ile maimprimé de valeur itusaidie. Ndio tusizana feke ni kosho kadogo tu 5000 ni tusabia vile. Lakini kama nilikufuata mzuri, mkuu kiongozi, ulisema kama amujibaze sana wakati huu juu ya mataksi. Ndio ulizungumza. Je, mwaka huu 2025 mshakuwa na nomenclature ya hii mwaka? Ndio, nomenclature iko hapa, nitakuonesha hayo. Ilitoka mbele ya hii maevenema ya province ilitoka. Sasa nyile haribu ni hii fujo ya baba rebel benye bana agrese nchi yetu ya Kongo. Unasikia? Nomenclature ilitoka. Na wakati walihamisha bureau provisoire ya province Uvira Kiromoni, ili ordre kutoka kwa president de la République Kinshasa. Ndio lipatia itosha ordre kwa ministre intérieur a intimé gouverneur wetu wa Sud Kivu ordre bureau provisoirement ya province en attendant libération ya Bukavu ikwe wapi? Uvira. Ndio vi bureau napatikana pour le moment Uvira. Na nomenclature ya province ndio hii ilitoka ya 2025 ndio hii. Hata ungekuwa na picha ungekamata ungeteiona na masinyatira ba ministre bote. Ni kusema hivi, ile bureau ishakuwa deja installé Uvira. Na ordre ministre intérieur alishusha ordre kwa feki wa Kinshasa partout paka huko ordre ya feki lishatoka juu ya kwanza kulipisha mataxe ya province. Kama unaona atuyaingia mu terrain tuko tunachunga modalité na batwambie ile pesa itaenda ku banki fulani. Mema banki Uvira iko ni province yope ndio napasha kuchoisir banki na kuintime ordre kusema kama ile franga tutakuwa naenda kudeposer inaenda kudepemer soit asijeti epeka anaenda peleka ku banki fulani yenye kupatikana mji wa Uvira parce que Uvira kuko mabanki. C'est pourquoi unaona ici tuko na ngoya modalité bakuwa Uvira batupatie modalité kusema no tangu leo franga mtoka tutadeposer fasi fulani ila ordre ya kulipisha tayari imesha toka. Unasikia imesha toka kutoka Kinshasa. Ndio maana niliona kama na mimi nisaidie kwanza watu nifanye kwanza identification, lakini hai exclure asema mtu anakutaniwa anakamata parce batu ya mahoteli ba mingi na meme malupango ngine abana mapui perdi. Utaona tio centrale yake iko na itosha inaenda nje kwenye watu wengine bana panga population ina déranger. Service environnement haita jiter sababu mataksi hatuyalipisha
Njo si tujiteri tuangalie mazingira sikuwe mzuri, tukose kusanktione watu. Asante sana mkuu kiongozi, lakini nitamalizia na ulizo yangu ya mwisho ya kwamba inafikia wakati kuko baja wenyewe biko wanaingia mterrain bila ordre de mission ya kwako, na uenda kifika fasi anaambia CGT ampatie mai kulikoni kuuza taxi. Tukiacha hii kipindi, tukikamata nile kipindi limalizika, kulikuwa watu wanaenda anajipresente mimi niko agent wa environnement na ana ordre de mission ya chef wake, na ya pili akishaonesha mtu sheria. Kuna watu ambao hawajui sheria na msomeano manklatire, alafu mtu anamwambia bwana, mimi sindapata zile franga par exemple 100,000 ou 90,000, sindapata ile 90,000, ni niko na mai au transport hapa ya 30,000. Ile hali unaweza kuikomesha namna gani? Asanti bwana mwandishi. Mara na mara njoo kwa maana napenda kwenda pita kwa ofisi yetu kwa ajili ya kufanya exchange na raia wasikie. Ile maji haiko prevu nulle part mu nomenclature ya l'etat wala mulua. Ndio ni vile ile maji haiko prevu, lakini sasa watu wenyewe wanatiaka watu ma confusion na ma probleme yote ni basijeti ba commerçant. Kuna wale ambao hawapendi kulipa taxe ya l'etat mwandishi. Sasa ule mtu alitaka kishafika pale, wewe njoo unaanza wewe CGT kumuinfluencer sema kamata maji bwana, utaangalia siku utakuka vitu. Na unaona parmi ya budget de l'etat bengi beko na baisha kwa manimero matriki, lakini hawajaanza kufanya nini kupokea. Unasikia? Ila alienda mule mkazi recette ya l'etat, alipishe na l'etat afanye maximisation de recette. Sasa wakati ataanza pewa maji hapa maji ile maximisation de recette wala mandishi haitakuwa kwa tena. Donc ule aja mwenye analomba maji, anaexige maji, na ule asijeti bote ni watu beko na kosa moja, na wote ni watu wa kupata malipizi. C'est pour dire que agent mwenye anaenda mtere anapasha kwa mini na ordre de mission. Unanifuata bwana mwandishi? Anapasha kwa mini na ordre de mission. Kama agent anaenda kulipisha vitu ya taxe ya l'etat, nani l'etat ma taxe en tout ça, na hana taxe ya l'etat, ana ordre de mission, ina pas qualité ya kwenda mtere na kulomba pesa ya l'etat bila ordre de mission ya chef yake, chef hiérarchique. Unasikia bwana mwandishi? Donc ile mimi napiga marufuku aja anakuya mukazi ya kufanya perception ya franga l'etat, anapasha fika kwanza, tunasizana kwanza na feke na hiyo programme ya kazi. Après usizana na feke atalancer message kuba CGT yake. Après kulancer message, ule agent anapasha kwa délivrer ordre de mission yenye tamsaidia en cas d'accident, en cas de problème. Ile ordre de mission inamsaidia kwa kujua kama huyu alikuwa mtu wa l'etat, huyu yuko munjia halali. Na wakati anaenda kulipisha kule, tuko na mataksi mbili. Nilikwambia province na trésor. Anapasha kwa mini na ile kitabu ya province njoo mimi nakuonesha hapa. Na anaenda na kitabu ya EAD province, EAD ya trésor public, c'est-à-dire ya Kinshasa. Sonona biwili hapa, huko ya province na ya Kinshasa njoo banaonaka de Girard. Njoo naenda ku banki centrale. Ya province inaenda ku Cadeco direct yenye ko prevu na nani na l'etat ya Bukavu. Donc anapasha kwa mine ordre de mission na ile vitabu yote kulipishia yako. Juu kuna wale wa commerçant ambao wanaubishi. Hapana, hii franga ni mingi vitu gani? Na ile franga yote tunaenda lipisha iko numero umu muarete ya nani ya Kinshasa au arete ya nani ya Bukavu. C'est-à-dire mambo ya maji sio mambo mazuri. Il faut to maximiser recette ya l'etat. Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Japo bado kama mshahara kidogo, rizika na kidogo yako. Kupitia rushwa kisha tu kuweza kumaliza mazungumzo pamoja na mkuu kiongozi wa service ya environnement, tumepata fursa nzuri ya kuweza kuzogelea ofisi ya FEC menajili ya kuweza kuhojiana nao kutokana na kazi ambazo walienda kushirikiana pamoja na kitengo hicho cha serikali cha environnement kuweza kuwasaidia kufanya identification kila botike, kila zembule, kila mchuuzi, identification ambayo wachuuzi wanaonesha kwamba ni pesa ambazo wanalipa lakini haziingie kwenye mfuko wa serikali. Wanashakia kwamba 5,000 francs congolais ambayo wanaipana menajili ya kuweza kujidentifie hawako sia ya kwamba inaingia kwenye mfuko wa serikali. Tumekutana Seke ndani ya ofisi ya FEC na acha tumsalimie na tumuulize kwa nini wameenda kushirikiana na service ya environnement
minajili ya kuweza kuidentifie watu hizi siku ambazo ni za wasiwasi wa kivita, siku ambayo waliweza kuwacha hawakuweza kufanya ile identification tangu mwanzoni mwa mwezi wa Januari mwaka 2025 au kuifanya hata katikati ya mwaka wa 2024, wanakuja kuifanya wakati huu ambapo hali ya wasiwasi ya kivita inaendelea kuzungumzia na wakati ambapo benki nyingi zinaonekana kuweza kufunga. Jambo Papa Sek, na uweze kujibu kwenye preoccupation ya kwetu kutokana na malalamiko ya baadhi ya wachuuzi. Asante na karibu mara tena kwa mafasiri yetu. Mimi ni mwandishi wa Feke, naitwa kwa jina ya Medi Fazili. Ndio tuliona ya kwamba service ya environnement pamoja na watumishi mbalimbali wako na identifier mabotike na makazi mbalimbali zenye wachuuzi wanafanya. Hiyo habari mulipokea namna gani wakati walibaletea nayo? Tulifanya kikao na environnement katufasilia maana ya identification na Feke kamruhusu afanye identification kwa wachuuzi. Lakini wakati yenye alifanya alimulitika kufanyike identification na identification ilifanyika pour 5000 francs congolais juu ya kuweza kusaidia bitu fulani sa vile masaizi impression na vingine. Je, walionyesha kwamba zile pesa zinaingia mu benki ya Kongo? Alituambia ya kwamba ile 5000 ni juu ya imprimé de valeur yenyewe kuna anapatia ba operateur économique. Na sisi tukakubali. Sasa hivi tuko kipindi kigumu sana cha vita. Mnaona kwamba raia wataweza kulipa taksi mbalimbali? Kwa sababu nyinyi ndio wasemaji wa wachuuzi. Kwa kufuatana na hali ya mataksi mbalimbali, tuliona hasa jana kulikuwa sana kikao kingine na watu ya ekonomi, tuliambia kwa muangalie kwanza hali ya watu. Na muangalie hali ya watu na hali maendeleo tunasoko nayo, mngepumzika kwanza mchunge kwa kuangalia mimi iko mbele. Kwa kwanza kulipisha mataksi. Hali ya watu kutokana na hali ya vita. Kutokana na hali ya vita. Manjia hakuna, operateur économique wapate marchandise. Ndio pasaifu taksi namna gani? Haya, sijua kwamba utaweza kuwa na ujumbe fulani kwa watu ambao watatusikia magharibi ya leo, wachuuzi, kwa sababu ni watoto wako, utaweza kuwaambia nini? Kwa sababu kuna wale ambao bado wanalalamika kwamba wako nalipishiwa taksi na wakati pesa aziingie mfuko wa serikali au benki azionekane. Utakuwa na message gani ya amani? Message nitawaambia wa operateur économique, ça vile environnement kunapita na identification, ba identifier mpoke batu environnement ba identifier. Haya, asante. Nashukuru sana. Okay, jambo mkuu kiongozi. Jambo sana. Ndio uko ndani ya studio za radio ya kijamii Ebala kwa ajili ya kuweza kujibu kwa mwaliko wetu. Tunakushukuru kwanza na mara tena utaenda kujitambulisha jina. Asante. Kwa majina mimi ni Dunia Floribert Doms, ni coordinateur wa Nouvelle Société Civile mnamo sekta ya Nganja. Ndio, ni kweli kwamba ikiwa tulikualika kwa siku ya leo, tungependa tujue kuhusiana na raia bado wangali wanalipishiwa tax, wengine wanalipa impôt na kadhalika. Je, ni halali kabisa kwa siku hizi raia kuweza kuingia kuna kuanza kulipa tax? Kwanza kabla ya kujibu hiyo swali, ndugu mtangazaji, nitaenda kukuambia kwamba ni habari ambayo tunaweza kuipokea kwa huzuni sana na kusema kwamba kweli adui wa mkongomani ni mkongomani mwingine. Paske tukienda kuangalia context ambayo nchi inaparkurire leo, vraiment kama mtu anaweza kujitokeza kusema atalipisha tax wala impôt, sisi kama vile wasimamizi wa raia tutasema kwamba automatically ule mtu ni mtapeli, ni mwizi ambaye anaibia raia kwa kutumia jina la serikali. Paske tukienda kuangalia mpaka sasa hivi territoire ya Fizi inakuwa iko beaucoup plus alimenté na territoire ya Uvira na vile ya Bukavu. Na kuvile ya Bukavu tukienda ku angle moya mpaka sasa hivi hakuna banki yenye iko opérationnel. Vile vile mu vile ya Uvira. Tukienda mu angle ingine utaenda kuta kwamba vile vile marchandise ambayo ina kwa na permettre wa agent de l'etat kupita na ile taxe impôt iweze kupatikana haviko.
leo ukienda kuangalia vizuri hali ya vitu, bei ya vitu vidogo vidogo viko vinaenda vinapanda polepole. Hivi tukiendelea muhii hali mpaka kufika mwisho wa mwezi wa 4, hapa bei itakuwa iko juu sana. Kwa hiyo ukienda kuangalia sasa context ambayo tuko naishi ndani, haiko context ina permettre leo agent de l'etat aende anasimama kumlango ya operateur économique kusema kwamba anadai pesa ya serikali. Paske tukienda kuangalia kuna zile service ambazo zinaenda zinalipisha tax na ifo zikuwa akompanye na mareji kome vile DGRAD, kome vile DPMR. Bon, leo tuseme hii reji ya nani ya DGRAD mpaka sasa hivi muitere baje ya DGRAD abako, na kama abako biro ya DGRAD inafungwa, ule mtu mwenye ataenda kubeba zile pesa zinapashwa kwenda mu trésor public, akizipewa atazidepose wapi wakati hakuna banki yenye iko opérationnel? Unakuta ni hali moja tu ambayo watu waisha zoea kula pesa kiolela kinyume cha sheria, na huku wakienda kuzingizia serikali. Kwa hiyo sisi kama vile sisi tunaweza kulanse tu kwanza apele kwanza kwa operateur économique wote. Leo vraiment hatuwezi kuruhusu service yoyote ile kwenda inapita kubeba pesa kwa operateur. Tuchunge tuangalie, nchi ya Kongo ni yetu sie bote. Hakuna mwenye kwa na buchungu kupita mwingine. Haiko franga zitatoka misisi ndio zitaenda kufanya kitu kimoya cha ajabu uswati kumaliza vita ya M23. Hapana. Tofauti ya ile ni kupenaliza wakongomani wengine ambao wanabakia labda na ile mabaki ya vitu ambavyo vilibaki mui periode yenyewe inaisha hapa ya mwezi wa 2, mwezi wa 3 hapa hivi yenyewe ilibakia kwenye magari iliingia. Lakini nyuma ya hapo ni kilio na machozi. Kwa hiyo tunasema kwamba hatuhitaji kuona service ya leta inaenda inapita kumilango kwenda na trakaseba operateur. Sino mamezire zingine tutakiwa kuzikamata nyuma. Mezo si kuko information zetu tuko nazo zinatuonesha kwamba kuko zile services zenye zinaenda munjia ya kusema kwamba zo zinafanya identification. Bandugu, mu 2021 kulifika situation moja kama hii yenye ma société civile ilifanya désobéissance fiscale. Service ya DGI ilikuja kutunegosia kusema kwamba inapenda ifanye zile identification juu ikiere couvrir maiper ya nyuma ya siku za nyuma, lakini tulikatalia DGI kufanya zile identification paske moma ikukuwa inaruhusu kufanya vile. Mena leo tuko na information kwamba kuko services ziko mterrain, a l'occurrence service ya environnement. Vraiment tunasema ke kama environnement iko napita mterrain, kama itafanya identification kwa operateur, identification isikwe payable. Juu avec les 5000 francs fois nombre ya hizi établissements ziko misisi ni mamilions de francs. Sasa zile pesa zikikongolewa zitaenda wapi? Zitaitwa ziko na jina gani? Unakuta kwamba ni vitu vimoja tu vyenye watu wanatengeneza kanale ya kupata pesa huku wakizingizia serikali, kuzingizia leta, kuzingizia service. Kwa hiyo tunasema usike wa operateur mkuwe dispose kupokea service ya environnement ije kuidentifie we mutu na inapita inaenda. Lakini identification moyena makuta tunasema hapana. Kiltire mzuri ya service na operateur ni kwamba wakati wewe unakuja unanipa kikaratasi, mimi nakupa pesa, ifo zile pesa tujue zinakuwa oriente wapi na zinakuwa ziko na jina. Hivi 5000 sasa hii ndio yenye naweza uliza sasa. Kwa mkubwa wa service ya environnement tuambie ke hii 5000 anairenome je, inaitwa ni nini? Ya nini? Uko na comprendre? Donc utakuta vile vitu vyote ndio vetuko na katala. Kama tutaenda mu transparence papa, twende tusaidie batu. Service iko pale jua kusaidia aussi ba operateur eko juu mpaka kubeba tu pesa. Ifo kwanza kusaidia ule operateur ajikute kwamba wewe service unamsaidia mu magumu yenye iko amo. Na hii ni periode mzuri yenye ba operateur bangepashwa kuona combien de fois que comme ma service ni ba collaborateur yetu, hii periode yenye vraiment tuko na magumu ya njia barabara, hakuna vitu haviingii, vraiment mabanki haiko, mouvement ya pesa iko kidogo, antuka services zinatusaidia. La tungeweza kukomprendre mzuri. Lakini kama hiyo sura yaonekana, vraiment tunaita ni tracasserie. Tunaidefinir vraiment ni tracasserie. Kama ni identification, tutapenda kwanza hii environnement yenye iko msektere ya Nganja iko represente ku niveau ya territoire. Tusikie ku niveau ya vile ya Baraka, identification konafanyika moyena franc.
hapo misisi nako tutakubali. Na sio tu environnement, tunatoa message ni ku service zote. Panda hii moment vraiment tubakie kwanza kimya. Tuko wafanyakazi wa serikali, pesa ambazo operateur ekonomike wanatoa zinasaidia ni serikali. Na wakati inchi ingali mbaya na vitengo vingine vya serikali havitumiki kama vile mabenki, vraiment tuache kwanza tuobserve wapi kwenye situation ya inchi itaenda kufika. Muda wa kulipa ukifika, ule operateur analipaka siku zote, hakuwa na probleme, atalipa tu. Mezo siku ba operateur tunatoa hii message ke tunalomba vigilance yenu. Haiko tu misisi, wa operateur wote wenye watatusikia kupitia hii masafa ya Radio Ebala, ukuwe Nyange, ukuwe Tulonge, Lubichako, Ngalula, partout dans le secteur de Nganja mu territoire yote ya Fizi. Huku tunakatala kwamba vraiment haiko muda yenye iko opportun ya ma service kwenda na trakase ba operateur. Tuchunge. Na kama ni identification yenye environnement itafanya, ifanye identification bila kulomba pesa, hapo vraiment tunaacha milango wazi ba operateur babapokee mufanye kazi yenu mzuri. Hapa si atu ya entrave mission ya leta, hapana, lakini aussi tuna protéger ile intérêt supérieur ya population pendant hii periode yenye inchi iko katika hali mbaya, paske hii periode kunaweza kuwa benye batakula pesa za serikali kujina ya serikali na zile pesa hazitakuwa na trust. Na hiyo ndio kitu yenyewe. Mwisho kabisa wa kipindi chetu, kipindi ambacho kilikuwa kinazungumzia kuhusiana na malalamiko ya raia wa Misisi na wa tarafa la Fizi kwa ujumla zidi ya ulipaji kodi ushuru wakati huu mgumu wa kivita. Kama ulikuwa mwangalifu kabisa mpenzi msikilizaji, nafikiria kwamba umeenda kuelewa mengi ambayo yanaenda kuzungumzia kupitia radio hizi 4 za humu tarafani Fizi, mkiwemo radio ya kijamii Amani FM ya hapo Malinde, radio ya kijamii Ebala Misisi, radio ya kijamii Kivu Baraka na radio ya kijamii Muungano ya hapo Fizi, ikiwa ni makao makuu mwa tarafa la Fizi. Kipindi hiki kimeenda kusindikizwa kiufundi nayo Catholic Media Council, kizaminiwa kifedha nalo shirika la kimataifa STEM Van Africa. Kipindi ambacho kinaenda kuletwa na kuandaliwa naye mtangazaji wako Masemo Baloli Valentin. Na ikiwa utakuwa na maoni zaidi, unaweza kuandika kupitia namba ya simu 099 064 777 deko mwisho 099 064 77 72 099 064 77 72. Unaweza kuandika na watapata nafasi nzuri ya kuweza kufanyizia kazi mahitaji yako kwa elimu. Just Mkandama, that be fresh boy. Acha